manlolo ko. Lastog ko na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya man tisang sangita maud si Kamalaw. Dayjay nga Serbiliano kuna na nga syakti ikasarna nga manmat gayam sa balimatin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuan Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Ngamin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw. Tunggal adagarem ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak abinastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka, nga oray di mo maunay am-amaw. Kat kunak final day jayan. Kunak no isuntimang seryoso kanyak, ngam awan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga rod. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nanti stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hang ko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, tain tagbuya itsisine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kayat ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanublima lata dito'y balay anak ka. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pababainan tamaditi kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wan Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kundi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ni, itadtala nga makita ka ito'y lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon di tabalay daninong ko adaryo. Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito store. Kakaysuna nagam amuta. Katwa
Wan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik ti walit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabaya gadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-armpay lang. Sino man ang day tangay? Diyangay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasunos malaw. Kita tamang ano damang asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo ti agsangit. Saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak kaw. Iti cellphone siguro Kaya no ija istro ti pagkikitaan da. Kasta aya. Ay, Una yan dyan anak kaw. Imbag ba rupay dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaw. ha? No kasta, di mo amo atumboy di agar-aram ija anak mo. Nay. Nay na ba imbaga day ta. Jak amo bantaur. Ay, sos, bagbagaam di anak mo. Ungtam no ka sa pulan. Apay, di mo kaya ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw, no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di na pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom, no siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mangaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak kaw. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo kadi, manon nga lalaki tinang loko kanya. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang ang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ngamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye sa home. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadi agbabain. Taagayan ayat tangarudan. Agrubot ka tayong tag shopping. Ne,
Nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan ano subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga di wallet ko. Iso a 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang no makaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Tainggatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nak ngagsubli dito Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Diyak matanasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday dya yan ti kahirang amawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid dya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Oh, miss, mamidar. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Taawan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak man nun nakisarita kanyam dya kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa iti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tay. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamno at da kwartam. Bayadan mo ti kinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Lukas ta nga rod. Di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsublit ti kaduam. Makaturturog akon nga agururay. Itoy! Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkabi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amo. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo. Duata ama pa ni balayo. Ha? Ay, mangipas-pas ubuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga ron balay me.
Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang, Arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Di kan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, Ah, Agpapadamot gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tong na nga riyo. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Hingga tangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dya nga tao. Ay day tangamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawendaken ka. Itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Mala. Mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isubli. Tamas siya nakitiinam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakid din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y palayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kat kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, muamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hanukon nga aklunan. Sigurado matla nga lokonak tumanan nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititig-tignay ken panagsasauna na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na.
Gabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko, nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiay. Kaamaw no asino ti mangi kasarkan ko na. Ha? Asino nga'y, nanang? Ni Cesar. Di binasted mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Saan siguro Ta ikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na, insan? Kastoy, naragsak, insan. Nakasingsingpot nga min ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kayat na pagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang luklok ko lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagagat nga asawa. Kataging gayta naragsak dalatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga anak ngam awan maramidak. Basol ko ta pinalus pusak. Kat ita single aklata tamabuteng ako na makinayat. Ngam na dapay siguro masara kakakas ka ni Cesar mabali na makinayatak manen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbaklit akon abalasang. Ngam ti may law anak manen. Alakastan, tuy gayem mo, malo. Alaga kayem di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Pakasaritaan ni Kabsat Ago saan napudno nagantintay drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shoutout mampay kada Jessa Fernandez, Diana Rose, Jose kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Ago, Dear Manang Biyanang, aday dinagbalin na nobyak, napintas abalasang. Agin naddayo ti balay mi, iso nga iti cellphone ti komunikasyon mi, tasag paminsan laang ngagkita kami. Inspirado akanayon gapo iti nobya. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Manong Ago! Apay aya, apo manok kaw kadita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibirok ko nga ro diti signa ko ni cellphone kaw. Tapno makontak ko ni Angela my loves kaw. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na kanitatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaon ni Apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok kano iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adi mo't ang reply ni Angela my loves kaw. Agaw! Umay kan at mapantan ni bangkag taintan agaradaw. Napuno tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apay abatultulala kang agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na bangkay.
Anyat pampanunood sa maya. Madana ganak nga rod tatang. Tadibet ag-reply ni Anghilan. Anghila? Jay ko na manubyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan mat no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw iti sana na saya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubisay. Iso adi na masangaw ti mangkuntakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko. Kaslaan na pakaragsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kinay bagbagam. Rumarak man langay. Papanamanin ngay, agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amat tadalan mo aagaw. Amangan mo ano may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit day nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok nana? Na ito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan ang numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod mudusan nakalang dayta anubyam. Kaya mo matag papautaw di tanubyam. Kita mata mga no ma-scam ka dita. Palagi din. Ludan niyo ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak manan na gayim mo, ani ago. Di ka ka di makonsensya, di kas tangar araminan. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga nak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amumat, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di matmanan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinarak kanyak na awan kwartak. Sala makisinarak kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat nga minkan ka mo dos de dyan obya manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading ko? Jackpot yun ang maaramid niya ang hilati mang muros kanyak. Kit no labnak day jay. Apay, di mo madlaw ay manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga ag-text. Ngam into na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, pare Araw. Kaping imamag ka? Agsarak ta ko mga pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya ako na pare. Magbilang na ron, tagrubatan. Sa dinaw, ti pagkitaan ta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare Araw, kumusta ka? Kasla ta problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak ammo ti aramida. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapurno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay ngayon may ka dito, Angela.
Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit malaang. Sweetheart, kaya't masawan ang hila. Nobiyom tigayim ka, parehulyaw. Nobiyam ka di matoy nobiyak. Ay, kwa. Ay, ni, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayaw hulyaw ken ang hila. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago? Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngay nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsangsangit, nanang. Anya! Una yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na luklukwan na kiti babay, amanob nobiyak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipo nita. Yakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apay yan, nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanigi bangkag nanang. Ta mapanak agarano. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga siguda kasta? Ala nanang, mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni agaw, nakasapsap mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay jay anak ta. Tatang, ang damat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy, talagang ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planaw nga agaramanan iti sabali a babae anak ka. Di ka ka din namang nobya. Saan tatang? Sakit lang ti bulsa ng ita babae. Gumatangak latan iti pastor ka dingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, nunay tati kayat mo anak ko, akad naman ragas na. Adalakin di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang ka. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagijay. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umikan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalas ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Sana na makatrabaho ni tatang. Di ka madanagan na din ka.
Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading kao? Mayat manong ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasayat no kasta ading kao. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen manong. Ay, manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga ijay nobyam nga agnagan iti Angela? An? Bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Nasaan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam manong. Saan na maikariday iti ababaikan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka mait. Uwan tata. Handa ka titigayem ko ani ago? Ay, awan Baraw. Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, ano agawid dahil ta nagbalon nga may. Kasta ka rin, tata? Inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare agaw? Nay, si kamat gayam pare Hulyaw. Naimbag man ta nakapasyar ka nitaw. Huwag baray. Umana ko magkidaw iti pamakawan mo, kapo ka nagiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Hulyaw. Nabayagan na niya pasamak. Nabayagan, ngayon tanong ko iti lipat. Kinapudno na, nagsiya na kami kanyang hila. Ta sana nasaya at kaarami na niya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na. Ta sininak adagos na niya babae. Kung nga rin pare, manglok-loko na niyang anghela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay kat mabalin lata apare no kayat mau. No, da kanuwag di tibangkag. Una pare. Sige, intapay nga rod agmerienda di persina ni nana maring. Ay, wen gaya, maguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta nanang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mau ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda mo isala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang ija. Ay na, dahito yan, ti kay-kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya dahi jay, pare. Nakadua ba palasan? Ag-display ka dito. Babae manin. Jakon kayat. Jakon dahi ta babae. Kukamlat tayo da aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Saanin, pare. Pare Julio, apayakas ta ti isimam. Anya ti isimam. Inaklon na kong jar armag, pare. Paikit, itama, saan na ka manin na pagkwartaan? Saan, pare? Masigurado, naanos din nobya kitan. Nasayat no kasta. Mala, umay kan paray. Inta nagaradaw tanay aldawain. Mun paray. Ang adaman damagag. Anya ka di dahil jay paray. Talaga ka di mon kayat ti agayat? Manja kon paray. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong ago,
Dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iti pagadalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usarem. Ay na, agyaman ako nay manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayaw tanay narukupan. Mga no marba. Ay, wen ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usaran tayo pagpa-repair. Di kayag danag, tausaran tayo di urnong ko. Kakaisuna, nakatsampak ba na ni tinangato a presyo tinatag. Ay, kaun anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami ay iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runaken ka manong ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyo. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Di napatag, nakaturpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen manong. Mari Susan. Lugan ka din ni ago di nagpintas alimabas itay dito store. Wen, Mare. Bunga ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wen. Talaga mangarod ngay masinsunan ni ago nga anak mo. Agaw anak, mapmaparin ti tawag. Talaga kaday ngawanan planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, noon niya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan ko aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon ko. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka mabali na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ak ngam tsak man amo. Takaslan na po kaw na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itaket ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawa. Alakastan, tigayem mo, ago. Alagagayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay titunggal maysa. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Hilda sa napod no nagantintay patangatangay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Hello mampay ka ni Homer Alamo, Ryan J. Gutierrez, dita paniki Tarlac, ken ni Dalyasa. Kastiman di ko na ni Kabsat Hilda. Dear manang biyanang, talo kami ngagkakabsat kat agtawon kami ni itinasuro ka 50. Shakti burida. Dua kami aba kiti kabsat ko alalaki, kat timat may isa pa kabsat ko, may isa abalo. Da kami iti kabsat ko ababa iti pagtarayan, da ito istoryak. Rogyak man nga rod, di agsalaysay. Dokasta, pinanawa mo ti pag-abangan yung apartment iti syudad, Mildred. Wan manong Romeo, awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda, ta isursur ko iti balbalay, tapno ad damot pagsapulak ah. Ay ketala,
Makaamu ka ading kau. Talo tayo nga ruda, nagkakabalay dito family house tayo. Ta agpapada tayo mat nga awan asawa na. Ag kakabala tayo nga rod manan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, Manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me ni Manong Romeo. Woy, tangay baak kami ka ni Hilda. Balo ka may agkakabalay tayo. Tapno naragragsak. Mailiwak mutlaeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam. Nakabakasyon kayo mat. Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya. Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon nana. Kumpormiditan, basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga rod. Ay kat, nasaya tata na panunot yung tag naidmanan dito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagitidwa aba kakakabsat yung dita balay da. Ay, atuhin ti sabon nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarumyo ka nana Hilda. Tanabalo kayo manan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wen nga rod Napintas kay mo lata nana. Isla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo na Mildred. Agyamanak, balasang ko. Mabalin nyo pa iti makiasawa no kaya yaw. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasong batan day taan na ibagam. Naglukmag kamutuna yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata agdait mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate maik exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjagjaging hak. Iso akanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga bagi pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada abagi pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang te kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agararam kanyak. Nga oray baloak, tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsika, awan pa'y uray maysa. Oray hanak nga agasasawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't ang makaasawa kan.
ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo, ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo, talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Ay, apay kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ng siyak? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailang agkaruprupa? Ta datakano ti agkaruprupa. Anya? Huh? Han man nga ipilit nga karupropa ta Manong? Ah, Sang kaibagam matikas ta? ay katisomot nga mintyagpay swading ko. Day di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtanga na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata akon kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawet ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat natutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta diet. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Ha? Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya ti mang entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrag ka, Sairo. Nay, Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, Manong Sairo. nagseksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo ulit nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klunan nak ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ti agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapmapanan titawain. Bakit kan lakaitaan. Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, why? Jesus, no anya ti imbagak aramidag. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mat nakasagana, Sairo. Ikanak pa iti panawan amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabali nga armam. Ay isaan, jak sumapol iti sa balay. Taasi ka lang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manen. Bol. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya magdato nga kaldero nga agtin nagpailang mag. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na daytano at da umay agarom kanyak, Sairo. Ay, ay sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakat nga minabalasang. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng,
nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwar? Imposible nga agkaruling dahit akat nalpas matante December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita man itari daw, kati. Ne, mat gayam tede nga kalugaran mi data. Oy, tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang na oras mo, Nana Hilda. Harana ko pa ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak ta da ito'y balay me. Ang oray awan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Anyat katawa mga tidi. Ay, kwa. Pasuti kanta na ita, panagkatawak, Nana. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Tatay nga kuha nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi nag-request akmat maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awi sak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanya. Kasano kat papintas kamot nga minapapintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan kabagis ngam silang akitaan. Bado nga minti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmatch iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon nagiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklak ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige. Apag iso nalpas aminan Erika. Nasaya at nga rod, Nana. Sa balimat man ang tilugan mo. Kan ay na. Talaga nga naglaing kan nga ag-drive. Insurunak namin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginan samot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasurwan nyong. Agpaisom hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbaga iti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wan man, Manong. Ay, di ba amom ta ag-drive? Kitwain, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka. Ay kitwan lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, Manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala masuraw.
Isuro naktuman mo't manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam amanang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni Manong sa ti malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa papanam! Ha? Ay, si Kamat Gayam na ita Hilda. Adamit lugan na. Wana, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga minaya. Ay, kwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, kwa, umayak ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit kan Mildred. Kadigdigos mon sapay. Wana. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklaatak at talaga kanya ading mo. Hilda, nadamit lugan nan kit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mertan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo ta na bimbak nang ka. Wana, jak ngamin agparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakam sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay. Inak man agmarket, Teddy. Ay, makilugan akman, Hilda. Ne, apay nga Hilda, kunam langan kanyak. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pay lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano, kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sutor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no iso dati mang surot-surot kanyak. Itartarayak to pa isuda. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayo. At dapay ativ yung ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan nyo nga minan na kita sutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan nyo. Kat no sa dinon to, ti pakaitan naman nyo, tababakit kayon. Anya ngay, Hilda. Paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyamar Hilda. Kunak no awan namnamak. No da kwartam dita. Agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang ti aggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam ti daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak. Agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga ko nada. Ngam na igul mati duwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kasla nga makurkuryente nga kanayon ti barokong.
nagmayat. Agruam ka na, tata sa iraw. Kanayunan mo ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katlosi kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa iji balay, dano ka. Una, ta arkila ag amapan agpalingkay. Imposible agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibri ka kidi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, da sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka mo talaklakayan. Kat no sakti inaklon na, hanan ka, apay nga agsipat ka ngay. Dahil ito Ay, na gusto daytan, Dede. Sairo, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahil ito tao. Ay, kwa. Lukas ta, dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, magsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lubo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang madagit ang aduwa. Liniklikak nga ro dagiti dua ket jakon nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakes numamon dati inaramid ko. Kat uray ti kabsat ko saan matan na nagawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Kat ti matlugan ahulhulogak insublik tajakon kabaalan na bayadan tajak matan makatrabaho taadon ti marikrik na iti bagi. Alakastan tugayem mo Hilda. Alagagayam di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa.